Saat berkunjung ke Pulau Rubiah, tak lengkap rasanya jika tak menikmati keindahan alam bawah lautnya. Wisatawan bisa bersnorkeling ataupun juga diving, untuk melihat berbagai biota laut yang hidup di bawahnya. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sleep on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down. We're trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. We're trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me. Trying to catch me. Trying to catch me howling at the Snorkeling dan diving. Kegiatan snorkeling dan diving menjadi hal yang wajib kamu lakukan jika berkunjung ke pulau ini. Pulau ini memang bak surga bagi para pecinta snorkeling dan diving. Di pulau eksotis ini, kamu akan tersihir dengan keindahannya dan dibuat betah berlama-lama. Berkeliling menikmati keindahan pulau. Tak hanya snorkeling atau diving saja, kamu juga bisa berkeliling menikmati keindahan Pulau Rubiah. Dengan menyewa perahu motor, kamu akan dibawa menuju spot-spot terbaik yang menawarkan panorama alam mempesona. Selain itu, kamu juga bisa melihat keindahan bawah laut dengan menyewa kapal beralas kaca. Deretan perbukitan nan hijau, pegunungan menjulang tinggi, serta hamparan samudra nan luas menjadi sebuah fenomena alam yang sungguh menawar. Angin sepoi-sepoi yang tiada hentinya berhembus, juga akan semakin membuatmu merasa nyaman.